Allume-moi ça là. Allume-moi ça. Ah oui. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم وتكوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Non ti tristi hata mwanama hajimbe swadi kama kini. Ti irenge onskwale unu ndodini mrejeyini harmwe suala ya Ousmane Azali hujuma uraisi bokodo ya nkiwao yandonuo harmwa yeju ya madaula ya Afrika. Zabari hindi nina kawasili ya bwana mawatukufu. En effet, Soraya, tu peux me mettre là où j'étais là, s'il te plaît? Parce que je connais pas ton truc là, ton téléphone là. C'était, comment ça s'appelle? Sur YouTube là. Oui, non, ne me sois mis watukufu. Donc, titawani Rodin Rejei harumai suala ya Ousmane Azali. J'ai dit YouTube. C'était pas là que j'étais. Attends, il est là. Voilà. Hasababu video na iwo noskwaleo unu ya kubajiniwa ni nusu bandu ya huwa na nyasi hukondo waluma siwani ikao ngwaona lefunvu la utangaza ezijiri wa rumayensi. Hada nino nesomu hono watanga wahangu jumweza hunda iti ya Komor. Sha ngani mtinyoni video tenu bukomu yuono juste ilimuelewe amba andu gendrini ezan sababisha na rejibanu. Shanga mjoka mwinji harmwe suala ya Ousmane Azali. Wanama watukufu. Nama assalamu alaikum wa Komoro watukufu dutumbesha nizetu za Kiislamu rimwami yeni ukana leo fumbraru fumni iwazao tarehe 8 mwezi wa Marsi muazizi bi wa 20 na ndaru rjunda o harma yeporo ya moroni sha banuzamba o ngasiba mkafetu por poliho ye situation ijunda we ma clandestin
waparisi wakao waparisi wa mwazi zibahari za moroni ngo harmatambu na mashaka yabo ngenga mjoka ya usiku wa leo kavasi hazitoka yo onsi zifanywa ho harma iporo ya moroni ye magoba ya pia ya dalwa yabo ngebanda rafuchi wazinu kaya rangujana kukaya zaidi ya waandunga ambao mengo 8 ngabo hesabu raka tushida rasifari sandro bal wandu wa she na wandu wa ume hata bal na wanawatiti ikawa parisi wa ukana wanza wa rohe wende harman. Naam. Hamara ya saya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjo hunre bahati hanyon tipia mwaswili haumparse video yila mwi aishi emana na kahungua dokantu tsanike mle hako shatika utaho umuhimu haini mwanadamu joko javanu ya shinde adiriki amba dossier ko yasababisha barufu ya kawreje vanwindi wananyasi juzibanu harume video na kahifanya vokwenye sababisha ngamjoreje mbabi haruma makaudu njoka yarongoza wanu walo ambasadi ya Komor hunu Faransa isababisha tinjia haruma ya suala ya Ousmane Anzali tunesokana Komor no wa Komori kwa tina ndongoyo wazilindao na Ousmane Anzali mwanadamu bokoka jashindo ndaba waloniko wa Komori wale yatushindo ntuhore wankawale hata haini manongo itoka uyonti yenti yamenyeha itona babantu bendeshe hao ye maji mjokane maji boko hato wandwalo Komor harume kapitali wanwao ngarwalao haruma mijimbal na bali ujarume kapitali ye wanzo ngwendo ndeho lujirkani ya maji ani sha ye zuma za 1960 na 1950 za kabala za kobalaze majizi wolo gamjoka na hini mradone majayo ngunjiyo mbahuma na khatwari zambade nziro ikaundo ziwa hondao juziyo van kwezi watukufu haone sawo peuno utihinru wa Ousmane Anzali tibirli ambabe suala hiyo haone sokana Ousmane Anzali dele fijo nele poara nele piriho lokanangera isi wadaula harbiti bahibadia ya hizo yerdian kiwa uraisi wahe o jumhuriyat wahe ze Afrika kamili sha ilati nongoyo ikao handani ngabo daula harmoule mengu honti pia ikango na hata haja na hesu ala ila harmaze daula za Afrika sha Ousmane Anzali kahenda harmesu ala ila ili hindini ili ajohunda une certaine légitimité hadiwazo kana baleko ya Afrika kamili ilangio na madiktatori shiwina jana waloba la boko haini mndu mzima yabo yehunde turila donc zinu tileza joka humnike légitimité sharoni sokana Ousmane Anzali kana kaurwale Komori mbarongo itoka uyonti wanama watukufu ngamonjani museni suala ulihode mna video na mwone saniye bana wala wanadamu ikao wadungu jahazi wadungu japawa wahe Afrika wadu hamadasi waislamu na watu waislamu wadini hauti wadini waundi haharume bahari ya Komor baada ya izo warondolwa waona ya ardhi ya Komori waoneshe siwashila warambio watengelea hata wasilibala wajawarengwa horengwa wabaliwa hata hopori ya Komor wende warende joanada mwala wende wa hantwa ya bwata abishiwa haruma daula bokoyo hamba daula ya Kiislamu ikaunga doka na Uislamu rehantizo kana mwanadamu mjeni ibidi umrenge umhafadhi umlise umnose hata umtashema bahanu wa humlaza wanadamu wa wajaho oporuhula porika wa mwishema journalisti ngamjore jindo nono video mwangalie wakahamba ngo zilokana kwa jojo utsengelea hata ulamhala nono aliyo wenda wawajwa habari se poro ibalwa shawanadamu mengo wajayabo watabi hao harma daula ya Kiislamu ye wala raisi wahe Afrika kamili ya jayahunrana na epreuve jaile manela epreuve ile examen ya kufanyishwa ni Mwenyezi Mungu juzi yeda yankiwa wa raisi wa Afrika Mwenyezi Mungu yede arwele balila labaya yakaujajaja mtuwe nguo ya mwone sokana kweli weti mrulona hata mbatartibu choka uyonti hauna mne choka uyonti ya ushina ubalie mremeni nti isiwa ngombo kana ubalie daula ya kamili yode mana bokao wanadamu wa haja hoporuhula wajaha ajali
wajahadarura wanjia ula hadarura walobala watabiha o watonku tamba majiwa hanwa watonku tamba nruwa hala na bonga waza association za kiubinadamu ikaunga aminu kana wajojito leo wasaidi wanadamu wala watitabihe wafuhanza ya na wanatiti bal wehanti wa hoporhula nele jua lilo hula lirema wangu vatina tamba ndongo choka uyonte zonongo za usikitisha shanga aminukana ilambu da Mwenyezi Mungu yakaujayardiare me Ousmane Azali juzi ada jifari na ukaya valange raisi wa humoja wa Afrika ya kaujifari no kana vale Komor wa hunru sharafu rangu hentu ila na kinyume ya hizo Komori ke jauna manongoyo hojumanongo jazila dalilu ya zinu dokaba Afrika wenyo wanadamu wala ngwajoka ukausha Ousmane Azali raisi wa Afrika wamuzi sezo ya rendo wanadamu wala wamuzi sezo ya lo capable wa shidafanye vanu nga bonongo mtozi jwa Komori juzi vanu Ousmane Azali ya yankiwa wa raisi wa Afrika bahia budget ya mahaya hahe ya ujohima ya fanyeza haziza hahe harumwe Afrika kamili ikawa yomnu kankiwa na Afrika shayom rude zemali za he daula bokondo wapuha di yo bokoyo hurumishiha bahi hede hankiwa devi ya heze harama bokondo bidu esparhani heze rumishihe devi ya environ 15 millions d'euros ikawa hembiwo kana izonzo mali bokonga bidu zirumishihe haruma ora isiwa haho haruma ye hazi bokondo bidu efanyishihe Ousmane Azali jusqu'au wakati lonwa unu bien sûr haveha le umjarada uo harumwe Komor harumwe ministère des finances iliendende yang hunriwa tartibu ya heze malizo jusqu'au wakati lonwa unu rahaka ja hunriwa tartibu shezo maono kanashindi hafanya e conséquence ya hula ukaya leo hede habe wa raisi wa Afrika bahia konsekansi ezazalhani habadi ya hizo do ukaya hasiabo hatowa wangwa hazikaungwa na mezimili watuliwa rangu haruma ye zenzia za kimahkama uja haruma zenzia za education wanadamu wanti pia watolwa wangu wakongwa waziwa majana Henry hawakati kaungebidia unre ekonomi ya ushinda ya hunre mapesa yayo wajohendende ya jaribu ya Union Africaine donc rikanti banu wananyasi watukufu ridi hamara yasa ya rishemele ziziye wa umuri wa hatu arambe Ousmane Azali no wanrubo kondo wa udunga tawe husawe lwani kudi wanadamu wao tawala wala wasihi Mwenyezi Mungu atowarwa hata karjaparunda na jazila leo Mwenyezi Mungu atowarwa hata jauvurizao wala kuna kauhunda nongozo warenda ya mafundi wabidi weme waniyo binadamu no silamu haruma hawajayo kwa tina nongo wa johamba wa jurenda ya dalilu kana Ousmane Azali wa Komori kana kauhunda nongozo rende Komor wala kana kuwaporte ya manongo choka uyonti tena ibilo mzisi henro na nyina mbwe mashisho ya hanyunro Ousmane Azali gamjo kana habewa hatino mvuyu ne mfaransa harbi hame ya hoson mabambu za daula na daula ili ya hunde wa raisi wula tola hende hauhundo bal engewala mwanadamu wakonge na hikma haunge na akli wakati wakodo ya data ya hunda daraja ya uraisi wa ho udima wa he daula wa he Afrika kamili ibida suala ya mwado ya lazimu ikeola tabuni ekangwa mbokwele ngeyena haye ngengu uono iho wanadamu walazimu waone bahe suala ya mwado ya lazimu ikeola tabuni yode suala ya intere ya he daula ya hahe ya suala ya intere ya enjeu international wakati lonwa unu ya huswanane komoridai de suala ya maore ngani mlaboni na Mwenyezi Mungu Ousmane Azali ngujo kayabo hata Fevrier ya mwahani ya jukorda ya chilie shehrisho bahe suala ya maore kana uparo tosubutie hezembaba hanu kana uparo tosubutie hezembaba hanu ngewambe ukaya nanguroshe yo wala wananya bokondo waloona ye maraisi mavamana wa daula
bal wa Afrika hawa sensibiliser harmo suala jayo kana uzifanya eseza mbehabala tidizo sheza mbehabala dokende adobya zanamna koti no hano siha yangamizoa na ria liwatio wa heko Komor hojuma msafara baada misafara ya kawifanya shwina jana ikao ngari jokana ifa yawaswili record itwana jiyo yabo dombaba hanu wako Ousmane Azali hawaswili hizo kwezi wananyasi watukufu ngiyo haki na wajibu rido la mwemashisho ya hanyu rido mweshelezi ziani ili mjaurambushi wandono kana no mwanadamu oyi hewe wa Komor wainguro chantia Komor na nyimruwa ngamwedawo wallahi ngadi mlaboni na mnyezimu engo wanadamu wateshelea holadwani ya Komor waskuwaja wajuzi shalwa jana waloi huwa fo hanzaya enge kaula raisi Ahmed Abdallah Muhammad Tambi enge itukaza nongezo wa Komori wantipia wazijo kana rijili wani wajani enge ituko wanadamu wa hundu tartibu kana zanongozi mediatize wa hanamno kana ulemengu kamili wa uneheli malgre wa maskini wa heda ula Komor shajorengo wanadamu wao hawa hafadhi na wa tunda harumanjia za suiha hata zanongozo zontipia shawai katina nongoya zifikirio ichodo chokacho doro familia hewa hano siha magarini na vioni nwedede yetenda ya wanruharma swala za jumano swala maiti hata bahi yabo katina nongo za saya ya zitahao haizo wananyasi wa Komor ngari mlamumaoni hamara ya saya nyezi mwaka urema Ousmane Azali mbuda hazin za jiri lewarlonizo za jiri Komor za huwana nyasi wa Afrika wa iya iho ya chojongo aredoje ya chojongo mboje na wadwa mana wadawula Mwenyezi Mungu hakamngumone soni bwa Komori wotihindu Ousmane Azali na nyina mbwema tomu ishiandoti mwambiani harumwe suala ya maore ila kana uparo subutia hija hauyerejei hauyambe manongo choka uyonti na banudo bahami ya ladhimi onreshwa baha shokaya vire ya sensibilize ya Afrika kamili harumwe suala jainu ya dalilu ya izo waja utena na moneza jiri harumwe nchi ya Tunis mwaona bangbi za daula magwamana waju sanvio waju hawa fanya hena tartibu na mobilizeza mali za hao ili wahifadho wanawanti wa hao maoneza jiri harumwe nchi ya Mali maoneza jiri harumwe ila Gineko na Krimo Sewala hata heze daula zuzonti pia wawangu warenga enzi hanzia za zaruba na dharura hamade heli Ousmane Azali nreyerenga sha ngwasikinyao wanawanti werenge hanamno kanawa hafadho wanawanti wa hao na muonesha ule sharafu bukondo washifanyao ngewala raisi wa Afrika yakahenda mbio rangu henchila hata ya sulibala ngele wale jilahe ngilonda ale ongwa mbonongo hinri katina hata mbonongo ya haba ichodo chokada zila ya chodo pashanvio no hano siha basi walallalina amina yeti ya Komor ngero rao na Ousmane Azali herocho yabo wanadamu waruwa ngwendao basi walallalina amina ngamrudini mnikani mfano nono harumashesi wa Shamawre mono kana juzibanu harumwe kana ronshene na nabangu za majurno marwaji za kahonesa ze mramerini ze makri zifanyiwao ni mzungu huzimu hahanza wende wa menye wala anisho wa Komor bukodo wa junro harumashetiwa Shamawre wende wapweza nyumba za hao wende wapwe mabildozeri hata wado warenga wavuriza imo na kadha hizo ngozo zontipia hizo ngozo za utabifu yaladhimuzi hafilishe daula Komor wa hafili hene suala hiyo wajuzi seze ngozo kazudo jiri yena mnaje ya diplomasia Komor ifanye hazi bal kamlahu ishamba mrichoka uyonti yafanye shaizo zibakishio kaya ya ambasadi wahe Komor ulo Faransa ngujo kanti hayabo yado paro wanazishenzi wa hao wejawe kanti we wafikiria namna wajanendo wabumbwe barufu namna wajanendo wabumbwe fahardini nai na hajimbe swali hata ho wanrohontipi shakwa tina hata mbaro walitoka uyonti ya kiudwamana ya kidiplomasi ya heda ula Komori harumwe Faransa donc ilo tanga kuu na wanga mprofite harumwe suala hiyo
ndongozo wangu bokondo walo harmu ambassade ya Komori lo Faransa khasatan do imana nyasiwo ya lahu lahuja ya tolondani ya lohu ni agende leo dene mrumsha hahe no wana waiwambo FF ni mwambio kana vanu bwana FF kama kinindo noro na we wana mabunjilio wafanyao na wana mafitina ulengo nao wahanja kadha na kadha ngwarasilio jua ndoka ngwarasilio shezo na nzono hambia nrogo ujijue nro adazi bwana FF zenongo na nzono urongo zezo ujijue nro anrongo hindi hadani do hambio kana oskunao na mjarada wa ambasadi ya Komoro waroha wakahuhe antukana na hari wewe de premier conseiller wa ambassade de Komoro Faransa titehe tijuzisa sababano enheli siwanru rijokana ambassade yo organi bokoyo jouer rôle diplomatique angarndora rango mjufumo jona chuluchu hamada lila ukawalade mruje hanzo premier conseiller wa ambassade ya Komori Faransa titehe tambaa ngabo zijojiri enede wa jangali ukaya juzi bwa fefu wa hamadi akoroheda Komor hasababu de dharura yaje urais wa Afrika wasababisha Usmani Azali akopale mabasadori wa pia wakaudungana de misafara bahila dhimu wa kauroha ike premier conseiller wahe de delege wa zehazizahe kujankiwa hata imana watunkiwa hata na wakartu jaza mwinyi shangardoka na malgré ze makri no tihinru jopar hani haruma mwinyi shangardoka no la mwanadamu boko hasomu ngeneshetwa shahe kamem wama fuzi juu mbabiyo karna humdhulumu karna udhili mbabiyo zono ngorizi juao ngardoka ne mruwa politiki ya huzimu ya mruwa diplomasi shawewe yode mana bwe fefu na wezi ya mbabiyo ulaba ulonuo ulengowe huzimu wanzo mobilize wangu mjempwe kadha na mwabe kadha baba ngari juao hulaaniha thumma ulaaniha bwe fefu ngamuhambye mbabiyo chohambyo kana eyarengwa ya kaurenge ntani mwinyi na mwinyi wala babajini hamjarada wako mjarada huo bwe fefu kakuja kahujua wanwa kwa ambasade wala ontipea bilike wenzao mwinyi mgwa jelade hantu wala ulobali donc yo dalilu ya ukaya kutina hata valwero ambasade ya Komori lo hanwe Faransa amure jezordu we shele hawande watunde kakutuziju kana juzi bana ya ambasade ya Arabi Sauditi wakawa viteza ambasadi za kiuwanjani kwa ambasadi hawa ni wafete haruma efetie hao bahiwa vite ambasadi ya Komor shabo hamadi makoshi ya unrihahula ya tunrihabanu wetide wahenda sheenda mwinyi zabari hawakati kao mwinyi walangu jojo hela joko jibalia malgré ulo kana ngasina diferencia hatu sina ye shangari kubaliwa mbabiyo kana weti sawana mwinyi yomba vyoga muhambiyo donc abunge bidoji juenro bwe fefu urenti babana na makri na mabunjilio mwajuha moya rangu juzi mwadoze mbio kadha munda mirongozi mjema abe na uchafu ngasi toari wa humlidani na karna ure jedi ngono jume bwana inu zonga ranzumzi jueno zikema kino harma zankiliza hanyuro hauba ya umjarada uhusiana ne mafujari wan ngenjo uve harisala mbilin lonizo zaho janibo ya hatu ya hembwan do mweshele zangu kana tika ukati van none sauti hinru no mavu dhamana ulona Usmani Azali ne dalilu da zinu rashemele zokan ewala ngwende ya kera isi wa Afrika ngujo kabala ndogo ndiniere Komori kana kauronogo itoti majito hasara na majito bahi dalilu mziwono ngari joka waibishia hao wanadamu wala waduba Komori wala wajeni watojo ngwa pulionda bi watona bola la watona shahula hata heze ngozo ntipia yabo do mbaba bokora sui ngarjoka hone hawanroto hinru ese diplomasia Komor ya lazima ifanye hazi wakati rambanga sina mru ndasi ya tende daula wale uzima wa Kiafrika na de suala ya maore katina atenga shinda ya joko zifanya ngarjoka waibishiha
esa tase maore wakomori walwa ihongo endende wadungwa janambuzi walopa shenyi wapulwana nyiba wa hao kamtuishia tenga be wala teho wanruwanu ngartoka waibishia na siri abishia nrononro riaibishia nrononro hai suala ya lazim ya hindini de suala ya jiri harmoi enti ya Tunisie ya lazimu ki en tant que dhamana wa Afrika ya lazimu en tant que dhamana wa dawla Komor ikau hafiliha vaparhane mbabza namna jokanrwa hisukana wana wa Komor walo harmoi Tunisie ngwa jumra wa harma hifadhi haunga vaparhani hao dawla ya Kinyanzani yenende yarengo wanruwao izoka jajo jirenge ikasambi de kaya nango ono juzi banu Qatar wanrwaka utanganyika wale mengu kamili waka utanganyika hiyo Usmani anzaliwa weche heta bianfu no mavu dhamana no mavu ilmu wa siasa ulonu wa no ujinga bokondo ubalia haruma dawla Komori yusababisha hata visa ya ujawende wa kenti dawene mabani hao wa dawla kujankiwayo haibishia ulemengo tipe onoza nwozila hatenga mzima wa dhamana wa dawla Komori kajauna visa ujawende kenti nani. Donc yode maudhui ya mjarada wa mwado na kahanja wa Komor nuvirli ya haufubi mujue na mkaradhi nrenge nusu ya nadakika vanu nivirli ya mabi hatartibu ya hanza rirongoze zuki watu nyezi mgwaju muhafadhu ibahe insha Allahu na zuki wangu mwinyi baraka sebtswali ni mashale zenongoyo hauni mwone senongo dokaya mwinyi baraka sebtswali riwano sukwa juzi ya ziara bokondo wakauzifanya harumai Komori haswatan harumai domba ikawo wakatirlo nuwa unu hasonti pianga rambu wao na riserve nishiwa na ukaya Usmani anzalino wanruelo wao nao wakusudi ya udhulumu shahirisha hedomba harumai Komori haizo hujihunru haruma ziara haruma leba vula hedomba chini mapanga pijani ungoni badamaji etc. Ikao mimi wambamicha shinawa na tiisi hamabala usanga wa haruma kampanyi ya hura isi wakodo wende lombio haizo ngamzambo haadabu na mastei hawakati kao wema nadamu wakongo merite kamem rurongo ze haadabu na mastei ngamzambo kimwana shewa mru ni uhambio kai karadhi thumma karadhi ya suala ya domba ila witawe hawakati kao hikaya ngwendende wadwambia warukana vanu ngasimbioni na ngarjure jeza ya shahirishwa Assemblée Nationale shahe domba yoti suala ikaongela dimuo mwanadamu itoka uyonti kaunge harumwe bwana yinu yala dimu mpasa shahita esa sonti pia ngarlaaniyo zenongoyo neze tartibu wakodo Usmani anzalia lonizo harumwe Komori hikaya ngawena murwa na mahaba ya hao na watani wa hao ne Komor ukera unre tartibu wabaruani na Hamada Mahamdu na Yusuf Muhammad bwana na razidano wana nyawonti pia kaundo habadima rangu henchila wache premier waloni yoya helegar linurenda wala bwana inu watu yichilia yenda hata juzi Mungu ya jailie mwananyasi mtukufu metri mziba ya jayatie vita siabilia bwana inu ya tanganyi hayeno wananya wakane bwana inu kena ujoganyewa karna ushinari hure timpaka nga sibadzima ukera dutangeleye wananyuho hanamne joka wado hike clear wende watie vitese ya raru hojume bwana inu watu sirlo hunu sina mamadu rijer jo balie vitese yane bwana jojo kazamba bahanu shakuna ujua uvure mramenini uvure tengwela hola bali lau kaharuma kampanya ya siasa ya za presidence joka kwa 2024 na sisi sonti pia ngari mwambia unukana kariti haruma hawaja hiyo metime ngoni mwambo kana kazina ukayazevoti shakariti haruma hawaja hiyo wala karchomba mgurende haruma hawaja hiyo donc kangwa mbo kweli haruma eziara bokondo zifanyao ezaubakishia
dutini ya mvuyu ya bwana na ndende wakensi de wano wananyuho haruma haubadzima utie vitese ya haho ya raru wa mzimba ya te vitasi ya vili ya onokane bwana nukena ujoganyewa timpa Canada mgoba mwija wanrajune ba mwija wanrajuhe na suala zima la ba mwija shaze no hizo ngebidozi ke kleri shatuka mria bande mvuvuni juzi wedoha anzali batino kana rwaje ukenda ula sababu ndini ngebidio anrajue eza ube haula juzi ndini ele wezu rejezo lingoni ndini ekaukubali ukentidona na nyuha harumwe bwana ngamrengo fursa ni waja wanama watukufu nishukurie wananyasi wahe bwana wahe francome wahe opposition ikawa wakati lonwa unungaruo nao kana uhara wakanuo uroha thumo roha muhomijini hausensibilizo wanadamu hojume danger vokodo wanwajuka huyanshi harumwa ombabandu rendovani riwa shukurie ndono dirwa encourage na bokana zindi zora ka umlindanizo zinudi zora ka umlindani nizo bwa Komori shaho juma hizo na mkera dinoneseo sikitifuwa hangu na mhono atanganlo nuo hojumwe Komori rakawishi o wananyasi mbalina bali wontipia wahima wambokana banue Komori inu ngebidio uamruwa he opposition watende ngebidio nruanwe mewarungowe kwa tsurungo kadha na kadha na zilandra buwaka urongowa rikahisha za intervention za kufanyiwa niwa wantipia alafule owa hata wajangwa mjilia ono mijinino malahoni karichu hisu kana hate zo mambi wao ngizo mozitwani hanyo ngamzifikirio na nyide mkozao na miuzambana divanu kana revolution yokedo fanyiwa wale yokedo adisiwa ni wangu wa siasa shayo handisiwa no wana wanti yohandisiwa ruma mandamano na grevu na kadha yabodo bahanu bukozo hadisa leo wala wangu wa siasa mwaka washemelezia wemi wanti pia ngompara wonu kanena mjuhe na riketwari juhera betijau nyonti pia msimlala iyo tido bahanu rakaumlina ni bwa Komori ebanu kwela la hakika mtonoso majiazai mabahi kabata tenga mwanadamu woi utokoparo data nje banki ili au yaunde ba hikma ya ukatside namna inu wanahanyu warolo hicho yanti ya Komori ijuru hilo hana mnabukoke tina kiasi kamchunda babaji mahana kamchunda shohula kamchunda bolala kamtina mwenji ebanu de namna inu hata ntudai shanga mrengo waja we fursa hivi mridinri hela wama sisi wa Komori wakondo rilobo nje richokirele wakane bwana inu ngari saidiawo rango wakati ruchahele wakaya haini wakati redware ngaze biezilo ghali naona wananyasi ikaunga muaminu kana wakauzifanya hamo wakweli shadabu ya kakwa jashina onre hikma ya ukawele wakaya abadizano ngo zilandrabo kabati hunna ihor joparo hunra mpulihanishiho waheze bei za heza vyazinu batina volonté heda ula Komori na kabano parhani ha volonté heda ula Komori isawa lesha wahafilisha mali shatuka wa parosedi ya mwana mkomori hawa hafadhu ya mwana mkomori na zedalili zonyo tipenga nyinizo bahi tidoangalio skwa leo juzibanu somahani zebie zaenda Komori sasa ndisa 2000 euro hea 2000 euro harumai saison juillet août yabo Komori wonti piango shom Komori asubite merifanya ngarjo fanya wahafili hadeze mashuhuli na kadha na bokartinanti hon mwanadamu katina tambe ekonomia jo ifanya da bala funse de Abdullah mweda tamja shetonga shimrawani ngatoka kashudumrwani mumtofiki nongo ya maana shamtsaringa mali mweda mwangamiza bala Mwenyezi Mungu ngurono nai inde maana boko karnaula ufukara hena wakati mashuhuli hula na hunu na kadha kamwimila za mashule zulo hunu maranti mchirangezi mali zanyu mwede mwangamiza engedu wakati rakananti wala harikuju henende wa engwendo wa wahenda mbaba mchojo shundole kadasha sima donc sisi wasi wa Komori hena mnabokondo rifanyao haruma ya suala ya ujiki muharume Komori nizo bokondo ya sharume Komori la shako kananga sina part de responsabilité mkuyu harume zundawe Komori haizo kwezi wananyasi watukufu
kairi hamara ya sari mwabianu kana karkaradhi relewa rala muha karkaradhi relewa rala muha bazeno ngizo nziro ngari saidi yao vatina shaka zembi bokolo zijirio harumwe komore watukufu ngamjonso amye katika mlebe yotile kusude ya hangu tikahanza ala hakika ni beheri sala hiyo na ngamrudini mwabianu kana ito hale banu tena ngamjorejei isanga mina risala zilo muhimu khasatan de masuala ya husiana ne dossier ambassade de Komoro hunu ikawe fefu abahamu ngwaje la haja hunu ngari mlindao rijari mone sha haubaya ngamanzo nrudi nibehe na tiratasio wana nyasi ikao domiji mashuja iliyo harmwe Komoro na domji mtukufu watu wa mbeni na domji mtukufu wa hatu wa nkazi na domji mtukufu wa hatu wa ikoni ha emijiyo ni mwaberukana na mnageze hadhar za hali esa wakati lonwa unu waparhani ha taarifa eselo clear ya ukaya omji wa mbeni homa sihuni ngovirli wao ni majenshi kao hata memgwa John Civil na wao ntipia hauhara walonuo heza honre mwana nyasi mwana hatu aiman ikao karchomba Mwenyezi Mungu zunre wasaya badekanga zunro wa azali insha Allahu haizo na mregeze hadhar zahani esanga mjoze maliza deblokewa ilizi jazimzieni zinike wanru na mjontu jeni insha Mungu hivi zabanti vumbanu shamunja tushina na mwa ntipia donc mhafadhi mjue heli mkayao danyine mafujari bokondo aloda unazali hasodo harmo mji wa mbeni ikao hausikitifu ezi jirio yizo ngabo baadhi ya mafundi wa dini ikao siwa konsidoro kana miongoni mwa mafundi wa Komoro ikao ngwao harumaze makri za udo hudumo wangu wajo harmo mji wa mbeni donc unamfanya na mregeze hadhar za hanyu bantu tani vumwe simu bano skwale wa unu shado mabianu kana runda na ne taarifa hiyo lazima mhashirisheni mabianu kana Allah ba wala wangu kwa jabona naongo nambio hamara ya saya wardi wa tedamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.